Tementang ke janmet ngadani ke man IP ke ketian ke jong play ni ke jaka. Nganget bagani ke mangan keren menaga janmet kandai ke man lok jingger khu ye ke jingem ke jong pisibon. Ngan keren menaga janmet tangan pulih ke Bible ke gospel ke jong Markus ke nang ke besau. Ngan pulih ke dekat ke besipau bat ngan itu ipi ke ke mangadan ban keren hagini ke jingiseng. Ngakwa ipi ke badana yang kani ke bangini sedang menaga janmet naga gospel ke jong Markus ke nang ke besau naga dekat ke besipau. Sengap ngan pulih ke angkum ni. Haba ulalong ti kerpang wei brio kita agi bahajan jong ulamar kita ki kat arngot kila ya keliu u syapang kita ke parsi. Ulang ti agi hapiken la ai bantip ya ke JINGMAïAN ke HIMA BLEI. Hendrai hagi tagi besyabar ya ki AKA baro on leken haga parsi. Kabangan keren menagis ngi kedai nagni ketien bau jisuang hapiken la ai bantip ya ke JINGMAïAN jong ke HIMA ke jong BLEI. Syangan ong kendiat de ketien English kabanga kwa ngan keren ngani ke por kedai the mysteries of the kingdom of God. Ke JINGMAïAN jong ke HIMA ke jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Masngo genja. Ke JINGMAïAN jong ke HIMA ke jong BLEI. Ngakwa ngan ai ke ketien ngani ke por. Bat ngan hikai pi kat bala menaga janmet yang ngani ke jing hikai namar ngayo I naga Bible let's see nga perle jing modru namar ngila khamya keren ni ke ketien ke jong BLEI let's see digi post nam bat ngila just ngap ke jing hikai jing brio keleng ke pertai kawai ke bangayo I ke dai bangi lap ba yakni ke subject ke bangi keren Jepang ke HIMA ke jong BLEI la khampenduna la let's see la banong klem da don ba keren Jepang ke HIMA ke jong BLEI malagapor. Hendrai la na pin puli yaki gospel. La na pin pet yaki kam jogi apostle. Ka topik la ni ke jingi keren ke ba khmatam. Ke day ba tang Jepang ke ni gawai. Bat ke taga day ban hikai yaki brio Jepang ke HIMA ke jong BLEI. Ngala banong usai tanru buri egene. Nagi jingi seng jingi. Banginum de keren palat ya ke HIMA ke jong BLEI. Bat ngakwa nganong ifi fimtip bau setan udan la ke jong ke HIMA. Hendrai u BLEI u kwa yang abe de pima na ski. Bangin kam keren ya ke HIMA ke jong BLEI. Daka bangi wanra ya ke HIMA ke jong BLEI. Ya ka ban penjot ya ke HIMA jong ke jingdom. Tungini ong lang amen. Ong sisian amen. Nganget ngan keren ya ke HIMA ke jong BLEI. Nala shim na gani ke dekat ke lenang ke besau, na ke dekat ke bekat wei, ke bau jisu ang igi senran, haki wei ngak keren ke parsi, hendrai day hapiken, ki bangalajit, ya ke ban hikai pi, ya ki JINGMAïAN jong ke HIMA ke jong BLEI. Ngakwa fin pelet jingmot, ailat yang angan penipi sibon teligi dekat, hagini ke janmet ya ki bangalapen kre. Bat ngakwa bangan ong lepai pi hagini ke Bible ujisu khambun sien ujisu skap ai kata ujisu kan mau ujisu umde presiden ujisu umde prime minister ujisu umde chairman ujisu umde CEO ujisu de CM jongki CM tongin ai ke jing tap ti kata ong si sien hallelujah. Ngakwa nganong biang sisin. Ujisu umday president umday prime minister. Ujisu de CM. Hallelujah. Bat ngakwa mapintip bau jisu abu wan jini ke pertai. Uwan niya kaman keren Jepang ke HIMA. Nasingaw khan mga yang nang niya. Na mga amday yang nakabenta ka nungan niyam. Hanay nga yang nakabenta ka HIMA. Kabadan bar. Hallelujah. But habapi represent nakabenta ka HIMA ke jong BLEI pidon haga jaka ka balong commanding. Tangini orang lang amen. Kiksot kin haban kinria kamen simbaman kan haban pedyap ki jingpang kin haban letno ladang yang na ka HIMA ke jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Fi ngakwa nganong ipi yang ini por ngakin mau ya ke gospel ke jong Lucas men bau jisu nganom de itu ipi lenong ngan si itu ipi nemang ngakin mau ko de por ha ke por bau jisu lapakot uturang ba sispa bana bau umat ban lek uturang ba sispa upa biang de briwang nai da wan de yeng jonga shuang nang tu dang da ke kitien naman nga nga de briw badana po ka HIMA room
ngong ya ki sipai jonga sispangot apa jonga ngong yang kin haman yang ngong ya shong kin haman shong ngong let chitai kin haman let ngong wan chini kin haman wan na mga don apa ga hima ka don bor apa jongu kaisa ha ke himaro but wong yu jisu naida wan chiyeng jonga me wan na ke hima ka jong BLEI but la da me ong ma me ke jingpang ba ka dai ban kia ka dai ban kongo hallelujah hallelujah na khwa nganong ipitong ini me yang na ke Grace Worship Center mentag ski ngin ya don hang ne hapo jong ke hima ka jong BLEI hallelujah hallelujah ngan pani pi bau jisu lesing ngan kren kawai hang ni por ngam tip lang la ne man pendap ndrai ngan le kan bala iga bakan kren na magani dai daga Bible study ga bakham jeliu ngan pani shwai pi na mar khambon hang ne biskap ni le dan khambon me lagi jamet mat kham tam lagi yeng gi sam biskap u BLEI ga jing shisha ha ga mindset na ne ga rukam berkhat ko jong Jesus Christ u khlem dan setia ka plan yang ne bagi ni tai la ka jong hima ong lang amen ni kata ukhlem kwa yang i begini tay gini am gini gay u jisu haba wan chini ke pertai uwan ya khaban wanra ya ke hima ke jong BLEI but day na kata taungan puli ya kawai ke dekat adin kawai ke dekat kawai ke lenang adin kawai ke lenang bapindup snauto ya ke jingmut kabadanau Jesus Christ ngan puli pi naga gospel ke jong Matius kalanong ka besan ke dekat ke BLEI u jisu ang suk ki baduk na ba jong ki long ka hima ke jong BLEI finlap habau hikai ye gibriu hagitu gipor kran syapang kiniam kirukam jengi hendai ukran be syapang ke hima ke jong BLEI nang tada pi puli hagalanang ka mahenriu nagadakhat ka BLEI pulai u jisu ang wat shua ya ka hima ka jong BLEI amen bat ya ka hot jangu bat ya ki on sa ai lang tam mapi amen balingi mi pertajam kita ong wat shua ya ka hima ka jong BLEI Tinga kwa agini por naiwat agini pertaining ko. What shua ya ke hima ke jong BLEI. Ngapan map na pi bang kremikai bahaya ke hima BLEI. Ndray mentaga jamit nganget kadai ke bapensingaw bahaya BLEI. Bang shimi gini ke kabu ban hikai ya ke hima ke jong BLEI. Namaru jisu sngaw tenat yangi bagi kreni ke bagi kubor ki baklan klan ye gibreo u jisu kwa bagi kran bet ye ke badai bet naga hima ke jong BLEI but ngan peni people jisu ang ha ke gospel ke jong Matius kal na ka bakhat way na khat ke bakhanar wang na do kisngi jong Yohanes napen baptis hado mentag kisngi kahima jong BLEI kadana pedangga jeng shashitam fitip ujisa bukran berabor uikai shipang kahima BLEI agaktian gasila se ngem da skau tenat ya kata gaktian tangan pulih kendiat ya kene naga gospel ke jong Matius kalau nang ka bakhat way walai kirki ngakwang ini ya suki jai Haga dekat ke bakhanar kong nado gisngiu Yohanes nang penbaptis hado mentala yakini ige hima gi pleng bat ki be yakini gi shime gara gabor Davi pulira gaktin gi sipinom skal to hada gaktin English kong from the days of John the Baptist the kingdom of God suffered by violence hallelujah kahima jong BLEI kadana pleng jeng shayale and the violent took it by force but kita kinong yale ki shimika lagot bor but ngakwa nganong ipia mga kreni ki hima BLEI ba Pilipin skau to kam day sa tiya mga kren shabneng ngakreni ki hima BLEI ka mamut ban try kam magini ka pertai hallelujah hallelujah
Haga ba mga mapi habang iya syakri kumne. Habang iya tuay, habang iya ruay. Ngikwa ngin pen pray hima jingdom. Ya kaban pen hiari hima ka jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Habang iya lap yung gospel. Hindi bang iya penraitang yung Grace Worship Center. Hindi iya lap yung gospel. Ban extend, ban expand yung hima ka jong BLEI. Hallelujah. Nakatagadaw man nagajamit ngayang nang ni. Sangeno kaya lekay niyom. Oh, amen. Tangin sangeno kaperkat yung niyom jungi. Namangayo iya ginigiski ni kamdan jingkit kli yaginiam jumi ngini ayap na kamenta giniam hendrai BLEI ula penem yang ame depi ula yap ala gedingfna ula sha na kamenta jangan jongpi bad abau yap umipan na gejingtap uong yang ame depi bagin lech ke pertai banya lap iya ke gospel jongka hima. Hallelujah. But nga tuay man nagajamit mapinsingaw to igane. Balanakat ningon hang ningi shy igane nga mga hikay. Nga nget kanday ka aka ka bakraw habang isyakriyo BLEI. Hallelujah. Nadugis ngi jo Yohanes na panbaptis ang Jesu. Kahima ko jo BLEI ka syayale. Bat kibayale kishime karagabor nga aingo yu BLEI ngi hang nemen ta ngi day ka bantuay. Hallelujah. Bat kini yagi mensim gi bakodon na ketiga jong setan tungini orang amen. Bat kini yagi bol na gi bol jingdom kibayale bat ban wanra syage hima ka jong BLEI. Bat ai kum gi shipai gi jong try. Hallelujah. Hallelujah. Ngin long violent gi bol jingdom tungini orang amen. Ngakwa agani ke por bapinday ki priyo ki balong violent. Hallelujah. Mday agani ke pertay mday you know. Handray ki por jingdom. Hallelujah. But nganom krani ke taga jo si ke jo andray. Ngan sipani fi ter na ka Bible about Jesus abu kran betang Japang ka hima ka jo BLEI. Pet ngan puli fi shusho nagaktian ka jo BLEI gospel ka jong Matthias nakalanang nga bakhatlay lesi nga la puli bahayi gini barakhat labi puli o Jesu krene ka parshi jong nongbet wang kumno hagalanang ka bakhatlay nakadakhat ka bakhat prawang namar ka tapin sngaw ya ka parshi o nongbet habaw nunuru yo sngaw ya ka ktien jong ka hima tangini ang lang sa isin ka ktien jong ka hima u BLEI kan mau ka ka Bible kam day ka ktien brio. Ngadara ini ke Bible ini ke Paul pintip. Kani ke Bible kam day ke ktien ke mangiyo nangno. Kani ke day ke ktien jong ke hima ke jong BLEI. Hallelujah. Bat mangabat mapi ki balayo ke jingpenem. Ngi day ki representative jong ke hima ke jong BLEI. Hallelujah. Bat ngi tanu nang ilam jengi ubade usim jong isim balu try jong try. Utaw de Jesus Grace. Bat habang iyang manra ya kani ke ktien ke balang ke hima. Ngakwa nganong ifi ki kut joge jingdom kinom la manyang. Hallelujah. Kanangon pingay bamantagi skigat babidang syong hang ni. Kat babidang sngaw to bapleng u Jesu kwa ingi ban penlong ingi ki khon joge hima. Ngakwa nganong ifi ki jingpang nagamet jong pigaday ban habi. Hallelujah. Ketua borg so you bete ke jingmo je berkhat jong pi kadai ban prano namar pim syong ga hima jong setan pim syong ru ga hima brio ada pi syong ga hima ga jong BLEI. Hallelujah. Pengan puli pina ke Bible shusho u Jesu krani gani ke gospel ke jong Matthias ke lanang ke berkhat lai ngalapen ngala puli gani ke Bible u kren sepak ke hima ke jong BLEI hagaru kom jong nongbet hagaru kom jong inyut hagaru kom jong sembai terso hagaru kom jong tiat hagaru kom jong hagaru kom jong ketuka jingin show ke balapuri hagaru kom jong ke parsi jong maulanai bekodor hagaru kom jong ke parsi jong ke jar bat kum joru ya ke jingin show ke tamai bagabarim Ukraine ke hang ne pratli ke ne parsi bau Jesu Ukraine hang ne ke kren bet Japang ke hima ke jong BLEI. Ngia ai Bible study ngia kren shibon nagi nagi ski ngia let kelek ngia lap bat bon sin ngia lat yaki jingi kai kibi a day bat ke hima ka jong BLEI. Amen.
Let it be taken on board to Jesus Christ. Let it be in your try. Let it be scout about Jesus. Uday nang yalam janga ba jopi. Ula yap na kamta jangi. Kaya bangi de ban le agini iski gede. Tongin dan kene ke kingdom mindset. Hallelujah. Katagarukom berkat kabaya David bat ke hima ke BLEI. Hallelujah. Nginum divide Gabriel. Baro pilawan cik penem pidana po ke hima ke BLEI. Bat ngakwa ang gini kapor mga penipi balay nga puli gini baro na mga kwa bapinsuyo I hagini kapor kat bala kat tukat ni bapinyo ka clear picture baplay ang ujisu uwan gini kapor krani kaya ukran bay tang syapang ke hima ke BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Pengen pulis Yeshua pi habau Jisu paingi banyalap ke gospel naga gospel ke jong Matius day naga takatau ke penslam ke jingwan ke jong try setan room tiang ladang ilek banyalap ke gospel ke pada kumai pat. Nilaman bon kam ke jong BLEI nilaman nyamare seneng syrum ya kaman hikai ke brio hendrai ladang iyat lat naga ni ke dekat nganut badong BLEI unum skau bah. Namaru Jisu ang igiski bakado wang kumne haga gospel ke jong Matius kalanang kabar pusaw ngan puli nagadakhat kabakhat sawang ya kani ke gospel jong ke hima on yalap siya pertay baro ya kaban long ke jing plagi kinjapan rio on na kumtaken kan ja katagabakot. Tagadau kat balak mendaga janmet kerana ngi badan hangne kinong peniat badia baro tungin perlong igi cing saya lap tungin hikai igi brio tungin let igi yeng igi sam yakaman kerana ngi hima ke BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Ngayo iwe brio naga Bible ubas ngau tho ikane upway nagi senran ke jong Jesus Christ ngan chupule pinang ne pipule ne brio ukata Philip. Baru Philip adian baula yo long senran beradian ke Pentecost BLEI ulapan separate yaki hapnang ye tipun sitam ben ki Kristan ki le keleng rei ki de ki brio ki besngau tho ye ke hima ke BLEI ki rai ke jingpan sle ki rai men se makoi tapi puli lagi kam ki apostle ngan sawan biang stu ke jing ikain rei ngan chipni pi kendiat bapin ngau tho ye ke ni jing shisha ngan puli lagi kam ki apostle nang bapra nak dekat ke bekendai ter gong ladan we brio bekertang usiman ubujule bertong mensyua kita kesenong bat ulapan maya ye ki brio jong ke Samaria udah keren sarong ila dia baulang we bekrau ngakwa nang ipi abo Philip ulai di Samaria kadan ke revival namaru Philip ulai banyalap ke gospel jong ke hima. Hallelujah. Baik ke Bible kong hau baro ki penlej jingmat nado beritam hado bekrau tam ki doang ni ulang brio bekrau bor yo BLEI yang kabel khat bekrau hau tigil pensas kor nama menslam ba de jingle bertong ulapan maya yaki ngap hai ni dekat ke Bible kong gumne Henry anda kilanget yo Philip nganda halai gini kektin anda kilanget yo Philip bau yalap ya ke khubar babha syapang ke hima ke BLEI ke Samaria ke kenyo ube syong soj ube le bertang ukelamamat ki bark soj ki pedyap namaru Philip ura ya ke khubar jong ke hima ke BLEI. Fidai na kita ketau, pilap ang ni mga main nganong ni ke central team, ke khubar ke mahakmatam jogi senran, ke day bau Philip ulej ang ni uleyu uyalap ya ke khubar babha syapang ke hima BLEI bat syapang ke kerteng ke jong Jesus Christ. Kwa nganong ifi mendaga janmet ang mga yang ni, daga jingshir ham ngakran. Ngakwa mga nong ifi nadu matagi skitong inom do ya ke jing shirham nakabentaban kren siapangu Jesus Christ baca pangga hima ke BLEI. Hallelujah. Man lagi ski ke yeng jong pi BLEI pim ruai BLEI pim ong try wan ke hima jame ke yeng jong finyo im dan ai ke balaban yang ke yeng jong pi la pi skau to bagi hima BLEI ke ban hiara ke yeng jong pi
Ngan peni fisyo na ka Bible ka ktin ka jong play kong gumno sngap ha pin puli na ka gospel ka jong Lucas ka lanang ka basipo ngan puli hagini ka por na ka khot ka bakandai sngap ngan si puli terteri ka khot hagini ka khilem mat khnang ma pin shai ka lanang ka bakandai ka khot ka basipo tangini puli ma binga ka lanang ka basipo ka khot ka bakandai ka ktin ka jong play kong te pin kya igi ba pang gi ba dan hangta bat to ong haki ka himau play ka lawan jan jong fi Kini wai hukum itu ginyau pongot, kibula jet aran got, bala lagi rong ano ko snong, lagi lek ano ko yiang, ndah bagi rong ako ko yiang, ndah bagi keren ke tin ke job play, kita bantan kene ke jingka kubar ke sentur jongki, bagi ta ke dai bagi dai ban pen bena, bagi hima ke job play, kawan ko yiang. Kin mau ye kene na rumah tangis ni, tongin siyo sngau, tongin practice kene. Pinong amen ni kita. Tungin practice igane. Ngaman lang kapor nga ju practice igane. Habang iyang nga gijing isang ilap, pinipin kin mau igane, hindi magilet mangi dengan nga kerteng jong Grace Worship Center. Tiang nga Grace Worship Center usaitan. Pinapindan ki kerteng niam gi basngaw tenan. Usaitan usngaw tenan lang. Andai tanggawai ka baulang nebas. Tanggawai ka bau kenyo. Katagadai ka kerteng ka dong Jesus Christ. Bat ka baar kadai haba pisngaw to ban kren syapang ka hima ka jong play. Bat day na kita kataw nga yang nang nga kwang anong ipi. Tongin kala ka mamat, tongin pen kala igi khubar jangi. Ngin pen kalaro igi rukam yoi. Banginom lap mit palat hagi jingi seng banya peniyang niam. Ngam sngaw tenat ya gini haga bakado penui ndangi yang kita kesni jong jingwan ke jong trai ndan mining kai kai ru ka bangile hare tang kai kai ka bangile anak ka bantage himau BLEI tang ka ta ka ban ken kor hagisngi ka bakado pinong amen ni kita kektin ngayo inang ni nagani ka Bible ba ujisuang Tapi rungan orang yang penkia, udah orang kemudian penkia wang, mendai dengan penkia manga, wahai bore ki senran wang, penkia ki badan hangta. Banda pila dua iki orang ke hima ke jong BLEI ke dana po jong pi. Banda ulah dia orang senono ke jaka senong, apa pirung bat kim pediang so bahai pi, pin mi no sekitar kelenti, bat pin mi no sekitar kelenti bat jong kabar pinong, wat ega daumet kabal sno hangi, nagi senong jong pi, ngisunyat no sepi, bat lakum ta tu tip egane, bagai imau BLEI. Kelawan hajan. Hallelujah. 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 Nadu mentagi ski angin nyelait kelang mungkin ra ige hima ka jong BLEI. Ndan jaka ka ban penuwit ige hima ka jong BLEI. U BLEI un plilat be je finet jelap kelang lada pira ige hima ka jong BLEI. Tungini ong lang amen. Ong sisian amen. Ino milet stong ino pun kam stong ino min beslo ige pisa ban ye penhe niam ndai tungin let ya ka ban peniar ige hima ka jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Ngakwa menagi ski mangan ai gini ke jingi kai kenang mapin skau to ya gini ke mysteries jong hima ke jong BLEI hon nganum la ban penilon kita ke mysteries dengan penikan dia rega mangakwa ngan sedang menaga jan met la dengan keren nang nega dai ya gini ningkong bau jisu ngala penipi ko wai ke khot la ko wai lenong shaka wai lenong bau jisu bu keren bai tang syapang ke hima ke jong BLEI ngidang dan sibon man peni finang ni. Lebih puli ia ke gospel ke jong Lucas. Kalau nang ko bekat way. Ke Bible kong nda haba udang dua yang ke jakan da ulawai no. Way na gisenran jong Jesu ang kutrai to hikai ngi ban duai. Kumbau Yohanes ru uhikai gisenran jong. Ula ang ki haba piduai ang ko kpa jengi babneng. Long bakhod ike kerteng ke jame. Wan ke hima jame. Hallelujah. Kani ngam ne ke jing duai try mengin sia penuai ke jing seng. La hikai ngi bagane ke dai ke jing duai penuai. Ha ke jing si sha wale si ai kani ngam dai kumta. Kani ke dai ke model prayer. Kabadai ke nong rim jong ke jing duai baro. Ban abau Jesus sedang ke jing duai, sedang dah ke banginang ye ke ban mani ban pen crowd yo BLEI.
bandala dep ong la da pitwai ong you blei habneng ong wan ge hima jong me ha ge kendau kum ba habneng paling pelong ge jing duai jing kum ta ngin sa pelong jing seng ilap lesi ge bakham he kan bau trau dang plelat hang thia po nong po Batung inum duai menong try ngin yo hiarang to begin lek ben peniar balang peniar niam. Hari tungin duai nginong try wan ge hima chome ha gitu kusno. But finyo in de hiar ge hima ke jong blei. Ki briugin pai jo try. Ke kamba kan ja. Mensim jong blei un try. Namaro mensim jong blei baru Jesus Christ baru blei kupa ki along the way. Lada file ye ge ei ka bau jisu ong pinyo I kadang ge back up jong ke beneng berak away ong lang amen tongan peni fi kat tu kan ni hagani ge jat me balada ngi tuai ngi de ban ong wan ge hima ge jong blei u jisu ong shu shu hagani ge lenong ge bakhat way da pi puli ne ge khat ge bar pho ong hen rei lada nga be no ye ki kso da ge shinri ati ge jong blei te kumta ka hima ka jo blei kalawan na pi pim tip maman like a por ba pi dumok but pi back so ka hima jo blei ka yo jaka hallelujah hallelujah let nang ni she yeng be ga bor ching dom na ga yeng ga sam ga jong fi finyo I ka hima jo blei ga yo jaka da nget ye ga ta tong ni ong lang amen fi dan office fi dan ga jaka trai fi dan yo fi dan hang no no Beg men sim man like to go jaka. Finyo I ge hima jom play gan done but be. But finyo even done like jaka ka belong safe. Hallelujah. Shonga kali krane ge hima ka jom play. Naman da fidon na pa ge hima ka jom play. Fidon berobor ha ge jaka ka belong secure. Nga khwa ngan pni fi nang ni na Bible man ge ski. Bo Jesus ang la nga beno I ge so. Da ge shinri ati ge jom play. Kum ta te ke hima ka jong blei kala wan chi sendan hapo jong fi nga kemiren ti bagani ke jingkren jonga ngam kwa ngan chupen sngo tenat ifin re nga kwa bagan rung bagan long nong rim ye ke jing shekri blei hallelujah hallelujah bamenta ke jat me nda bangi mi nang ne ngin don ke ne ke jing yo ifite bu jisu don ke jing perkhat shapang ke hima ka jong blei fi lana pi pulire ke gospel ke jong Yohanes kel nong ke belai le singan chu ai ke ne kendiat bapin ken mau ha ke por ke bau Nicodemus unong ikai niam bo krau uan chu Jesus Christ men me but wong you jisu ang kunong ikai ngatep mamelong ubawan no blei na mamdan ubalaban ne kat kini ki kamba lanam day mamawan no blei u jisu sngotanat ye kata ka jingong u ai bet da ka ktien ka ba e kensan u shong shisha ngong me lem na khapat ye me na ka na menom yo rung shege hima ko jong blei finde ich no ba u jisu marmet unum sngotanat ban kren bun ktien ni kiye Usngotanat bet ban kren Jepang ke hima ko jong play pipuli nang ni nang lenong ka balai u jisu ang Nicodemus shisha ngong hame lem na khapat yo brio umla ban yo I ke hima play kam jeleu la se ne kte tang I perkhat ye ne ba lanang im khar sin ngem yo le benang hoy ke taro ko dei Hare fitip gini ke buang jisu ang niwang shisha ngong hamelam na khapat yu brio umla man yo I ge hima blei unik de masong kumno la man kayu brio bla temen ula man sut pan ka kpo ka kmel man kayu u jisu ye thowang shisha ngong ame lem na kayu brio na ka umano mensim umla man net ya pa ge hima blei ya ka bala khana ka dog long do ya ka bala khana mensim ka long mensim fitip na mu jisu bu kren ge hima jo blei hot ukren bangi de ban net benanga ge yesgi hade kin mau haba wang yangi ban na khapat yangi rong sige hima blei kama mot ke hima ka jo blei ke kren ya ki eki bakin jamen sim ki badana ke hima ka jo blei hagani ke purthai pinum yo rong pila pinong kristan no badangka la na klem khapat ye pi pim yo rong shagani ke hima ka jo blei ka bakin jamen sim ong lang amen Pitip apa ke hima ke jong blei kadan ke ktien ke jong blei ke bakin jamen sim udan men sim jong blei but hang ne apa ke hima ke jong blei kidan ki angel hallelujah
Hallelujah. Hang ni apa ke hima ke jong play. Hang ni mentah pimio i. Lalu play ki khmat makin jaman sim jong pi. Mentah ke sengi hang ni pimio i. Hadu kat no ki angel kilong aktif hang ni ke por. Ki try kam ki bun kam. Namar ngi yang hang ni yakaban penan muramio Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Pidim ngila khabat pila yo mat ke jingkar sin. Pila yo rong ke hima bat pila yo i ke hima ke jong play. Habang yo i ke mat pisngau tho ye ke tien ke jong play. Pisnaman shai ye ke bakin jaman sim. Amen. Takadaw la da na preng jong 51 ting sang ni. La na pimpat kapat, la na pimpat ai ti la ka jong ka jingem. Pimpat chamio Jesus Christ. Kadai ke janmet ka badan ka me pi. Mapinong try ngan kelaga mamat naman nang rong chige hima ka jome. Ngan yat ha ke hima jome ha ke ni ke pertai. What ka addiction ka marim kan break lot na ka jingem ka jome. Ong lang sisian amen. Ngayon idan ke beriu ke bamlaj ke bersulit duai su persang lek kom to su yang narut jang ke hima ke jong play finumio ai royam hana inda fila rung sepo ke hima ke jong play finio iganan ke breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. To ngan peni fi kendiat ni ke por ba u Jisu ndau Ukraine ni Nicodemus Ukraine ba ke hima ke jong play ngala peni fi kat to ba u Jisu Ukraine ba tang sepang ke hima play Shua maun kiu sebeneng. Anda sange kendiat berpindup yok kan yok rung ni kektian. Shua bau Jisu un kiu no artat sebeneng. Tong ini pet naga Bible uong ayu. Ini puli ni kikam jogi apostol gul nong benengkok. Tong anda puli bnia eka ka ong kumni. Ngan puli na du khat ka baar. Hadu kita keski. Haga bala pediang yu sejrong. Anda ula ai hukum dau mensim bekoj hagi tegi apostol. Yagi bala lajit. Hagi bala penpau imru yala dia hadian bala syak dapun kidak cina. Bala yu iu da kitchen sau pos ngi. Balai pimpen buat langi ni dekat tangin ong lang ong. Bat uda ya thu ya ki ai ru. Syapang kahima kejong play. Hallelujah. Shua bau Jisu un kiu sebenang. Uhikai ke senran syapang kahima kejong play. Bat ndah haba ki apostol bat kitu ki shispar pongot. Ki yo piang yo mensi makoi. Ki salek keleng. Ki sayalap ia kahima kejong play. Hallelujah. Ngakwa ifi baro angne nadu mentang skin da pilet chano ia tho yo Jesus Christ keren chapang kahima kejong play. Amen. Finio i ke jingpen sle kandan bat pi finio i u mensim khoi un pen ko bore pi ki mensim baman ken ria na ke jingem ke jong pi lana pi keren chapang kahima kejong play. Hallelujah. Hallelujah. Tong ini pet menaga janmet kendiat ladang irung sege hima ke jong play ke jayu ngas ngotenat ngan keren ngene biang sajisian menaga janmet. Fitim neam donayu apa ke hima ke jong play donayu. Kaya ibu don apa ke nege hima ke jong play. Lana pi pudiang yu Jesus Christ au Jisu pila yo rung sege hima ke jong play. Bat ngekwa kan penifi yang ni kelenang ke bawa apsul Paul tho hanga siti sigi nongrom kelenang ke bakhat sau ke dekat ke bakhat nyau pindah puli yang siti sigi nongrom kelenang ke bakhat sau ke dekat ke bakhat nyau u apsul Paul wang namar kita singap ngan puli wang namar kahima ke jong play ngan penifi dan ayu pa kahima jong play u apsul Paul wang kelenang ke bakhat sau dekat bakhat nyau namar kahima ke jong play kamlong ken kababam bat kabadi shwabangan ya segani ke jingi kai ngan keren ni kene kendian lada pikwa ban keren chapang kahima ke jong play wat ye keren ni ke bam gadi ang sisi amen wat ye keren ni ke riam ke bai wat ye keren ni ke singi ke ya ang lang amen. Nailor ni ubri upama yu. Ang sisi na.
Bon sen ngis ngau riu BLEI ba bagi let jalap igi brio ya ki paham igi di. Fitabu brio bala rung apa ngan ong kum ni. Sengapa ngan ong ifi. Dapi rung tang apa mall. Tang haki mall. Ngai bon apa yang job fifi la yo rung ki mall. Fia tang guati, subo tang guati na yong se Delhi na yong se Pareng. Tang guati. Sesurak selenti sengkit ke JINGMAIAN ke balapalan. Ubriwe ya stu ya bam tu kami tapan ya biaga saulu ke surak bano. Hendrai ndau larung hamol. Kalong dah kawai ke pertai. Ke jing internet. Ke jing kuat. Ke dukaan ke ba tiar ke ba rem sudah. JONG gitu ki escalator. Ngam ngai ba video yang to ba pik ta ko ai na ba khopak. Lali ba piya yang to bidi lo biri. Pinum not ban le kum ta. Ang lang ba. Susurok selenti sikit jetai yo sepansi bajar sa patan bajar de bi le kan ba mon. Nama kaba jaing, kaba sma, hang to po kadai kaba krik krap. But what le klumar mapi marway. Ang sisi amen. Vi teng hikai ke brio ke bikin yan le kum ta bikin le ta. Nai kai ke tawam sepolong ke HIMA BLEI kam deka ya bam ya di. Rung hanta haga HIMA ke job BLEI. Ngam ju hikai ni noro. Ngam sngau tenan ru bakinwan hikai nga. Wala yengi sila na pikiu na juti ya jingtia. Ngano fifi bidang baduna kli. Fige ka mga kwang anong ifiga ni kapor. Finumle yen na pilarung haka jaka ka baday. Pinsngau to hi. Bakam day ang akum to. Tungin niyo ang lang, amen. Ngam kwa, ingi mangin long beat ngin sadin na jing shekri BLEI. Nga kwa ba pinday ki brio ki basngaw to. Pinong amen ni kataktin. Piwan ni jiseng nang tade, pi halam rimero istusidin, pi syong pi le lember, mapi ba ibit, ya pi ibit. Nga pi mga amen ni kataktin. Lesi piwan nang ni biya le lengkang le lemer piwan pikren ke pi le klumar ki priu ki pe fi barakhot kin stammer de fi skau pe fi te ba ke HIMA BLEI le piwan pi bam ke kwai pi yai pi dikiat pi wan pi bam klumar pi le lemer ngani tu pi ki angel baro pe lo pi barakhot bekin klumar ban ke kwang ano pi wat mangiro ngi lemer kum ta ngim le kum ta namat nang ilawan si ke HIMA BLEI ke dan ka we per ke jingshai. Oh amen ni kata. Fi nga yo i brio i kai smang i hang ni le op so pol bu pli wa ban na tho dan ni ji wang hang ni hakal nang ban kong wang to pin sim parlok i le di do balong tlan ge jingai rei om ye ge ban side pen ram ge jingmot kan dia jo namar we unget ban ba mi ke bro utaw betul ubam tang gi jor lebih telat tapi habam tang jor. Uang ni me babam at nyaw benyo to bam na me bam at penrem to bam na maru BLEI priang yo na ye kren ni kita ki bam ki di kapadan kam kadai rong siya HIMA ka job BLEI priang yo Jesus Christ mani ka jing kapat nganong biang sisin tangka mall ro kan pen keladur fi hinum la balai hamal banong kum ni Mama, ay san po ting kasi. Pinumlaman lang pa. Amen. Pindarung to, ulat hol pa to, pinatit, pinapsimbay. Tangan gini kising arong ako ay kamol. Mas nga ulit arahin naman, bro, kikilamitiri ay, tangarong askobit, tangarong no. Ba't nangarong ang snowbiet naman banum tiri ay ngatil ngatil artali kitowel. Ba't nangalay si ubil wang kan rius pa ka jing babi.
hundreds pala na kan tito well na siya yodo nganyo la kumnom no supposedly fi pinarong to pimno no yai namar katungo ni jaka ka badon kum katungo standard of living tengah kuang anong ifi u absu pola bu kreni ke hima jo blei wong hagalenong ba khat sa ku khani ba khat nyaw wong ka hima ke jo blei kam dai ka ba ya bam ya di kuangan pen khoi lut man da gesien ne ang kham jam amen namar ke hima ke jo blei no tu bi kren bi kdok ti bi le yu ngak kuangan tu bi le bi wan je sang ne bi ra ba du kwai shi song na ta bi bam ne bam la da pinot Finla wan chege hima ke jo blei na pila rung chpo ke chege dai ba jan ba blei la kai pi chege hima jo blei pi dip dana yu pa ke hima ke jo blei but princess dang ban nang ban yat kat kum ke hima ke jo blei tang ini ong lang amen ong cham amen pi kwa ban tip yu dana yu pa ke hima blei wa so pol wan ra tang lai tli lenang ba khat sau ko ba khat nyawang namar ke hima blei gam dei ke ba bam yati re wang ha ke hima ke jo blei ke bening kong e wang kadan ke hok hallelujah hallelujah ke hok ke jingsuk bat ke jingkemen how men sim bekoi tung ini ong lang amen ong kham jam amen ngas ngong sun ai pi biong ngala IT tang ba ke jingpen kesan ba jala diru ke pelap di hok le jong haba ka Bible ke kran jaba ke hok kam tam lei haba absu pol kran ke hok pide pintep udai mau expert ye gani amen fitep kamona you haba on ke hok ngingi on ke mau play ke hok kaman ndala rung sigi mau play su hok su hab le hok be dom rum dom Undale kelumar driver taksi rusuh nguat bet. Namar papila hok. Bapi susahnya setai sini papila hok. Kan mau ke hok ke Bible ke keren kam keren kita. Ang amen. Kam keren ia ke self righteousness. Ang amen. Kan mau ngan sepuluh evi kenang bapindum syai namar ba dan sipun ba kibam sengot ho watang igane ro tang ini puli na ga city sigi nongrom nga ang evi upol de expert igane paj wong kumno ia ke Jew ia ke Israel wong kumne hagala nang ba sipo jong ga city sigi nongrom wong ku para banget ke jingkwa hir ga don jong ha ba ke jingduai jong ha how blame nam ta ki Israel kalang ba an pen emeki Nama dengan flash pang jongki bagidan kecing sngal shiram na kami tahu play Henry kat bakum kecing tip namar habakilong ki bom tip tong ini orang habakilong ki bom tip ya ka hagu play penbuat kamjam ong ki persyang ban pene ya ka hak la ka jonghi Fi bonsin wat ladangi ong ila IT. Ni perkhat bet narung sebeneng ni ong bet utu de bahok. Dan lelai ke kelas wa dia ka hok ro. Utu tu khamak pi banyak ah. Fi ngakwang anong fi ka hok ka bawah supol wi kai. Ka badon na pa ka hima ka jo blei. Kam dei ka jingle hok jong pi. Kadai ka hok jong blei kapapiyo da ka bau jisu wan chini ka pertai u shimye ka pop jong fi but u ai da ka hok jong u but ngi shimye ka da ka jingai ang say amen da pi kwa ban rung chigi mau blei la pi kwa ban tip ye ki mysteries jong ka hima ka jong blei kapan ningkong tama wap sepol ka hima jo play kapan ningkong ega hok fitip kektian righteousness kamar you kamot right standing with God nda pile ada ka hok la jong si pangla yang bet si pangla kedor Allah amen ngingim yang ngahang ni ngam yang walang apong kun liru ngam kesana ke kun li
Ang sisian amen. Ang kamjam amen. Danu priu mahak ke sandiu pop na kamande. Nabi mo amen. Ngakwa nga nang ifikin mau ngishim ya ka hak jong play. Kapapen baje ke jayang jungi. Ngidai ke bala kondam barong ila lepo barong ila tole na ke buram ke jong play. Keparsi semang kun serang auria. Kadai ke wai nagi ba kraw tam nagi parsi barong. Bau tu kun serang auria hikai yangi. Badir mengiwan pai show play ya mengi kendo jinga. Pinum la rung sepo yeng la da pimyo itu ke jankop. Berkata kadai ke hok kabau play ko banai. Cek baba yo virung sigi mau play. Namar ba pihar pateng nai payet. Ang sisian amen. Cek baba yo pimot ba virung sigi mau play. Namar ba pikit kam balang. Cek baba yo pimot ba virung sigi mau play. Namar ba pila ilut barakay ke jingem. Hari kaya mga kwangan ang ifikin mau ngiyo rung sige himang play namar ngiyo yung nga hok daga jingay. Hallelujah. Hallelujah. Dana yu apa ke himang jo play nga kwangan ang ipiwap sa palawang haga himang jo play number 1 kada daga hok. Kita babu keren ni kini ngalam meditate ba udah keren daga jingay lam jong mensim jong play systematically ngan ang ifi. Umbo ningkong iga jing kemenu mensim bakoy umbo ningkong iga jing sok ubo ningkong iga hok jong play namar pinum yo bandrung support jong ke himau play ladam day bapida diang iga hok jong play daga jing ay amen ngam num kren iga hok play menaga jan men ray kada ka way nagi topik ki badan kam tam ki baka satan ka ting yap ki brio ki besngot ho iga hok jong play amen. Ngala jual Bible study gini menjua. Pim thai ngan keren kan dia. Amen. Ngakan mau gawi ke por. Wat mangaru ngapai ke problem. Magidan ki sngi besngau hok dan ki sngi sngo pop. Dan pren fi mi tho ndrai ngangatip. Dan ki sngi fi dom yang dan ki sngi fi ye. Banda fi dom ke jing duai bar khai ke kulut. Wat ke jing pensle rus ngau ko makaken ria lut tang makaklem kan ria ke jing sisa. Ban da khat ki priu ban duai ki bapang so ya ke por bi dom yang pim not artat. Pi ap ban dili sa singi tu so la nang penjenjar gitu ki priu. Hare pi ap adu sa singi na mapindo hok biang sa sisen. Ngalayat kum kata ke jing ya lenti. Amen. Dan ki priu pa khat nga ban duai bapang so ngam no lek na mga perkat ya ledi. Menerang ya dom, ilok jangan dan ni ngaya dom berbar. Bandang ngaya dom, dekat kibriu menduai kam tami ke bapang suat dengan ada syap tiang yap. Namar banga perkat ba kak suat ketip. Mar senai kan orang yang me ya dom mene menduai ngasut tiang kita. Amen. Namar ngasa yo ngau ke bakum ketaru. Madan we yang aulet back suat wang umut ban bek so ukuli wang me kertang wai wang ngakertang ko mame pi nga kwa nga nong pi nga ni gapor nga snow buram yo blay bo hikai ngai nga hok kadai si siya mystery. Hallelujah. Kalau mystery yo setan ro Allah amen. Nadu mentang ke John met nganda wan jadi sini ngakwan yo ilot ini baru besong sini. Hallelujah. Hallelujah. Kadai si siya mystery yo setan la na bisno to iga hok jong play. O setan un klumar clear. La na bisno to iga hok jong play. Wa wali ya di hok la jong. Ngani to ipi gane na mar gane ga bangam julaban klet. Mabanum sedam ngani to ipi. Nadu baga sino to iga hok jong play. Kadang lang fresh bayang away snap. Hayo na giski man ublay udah kwa si Shabang anda pentrikam. Mangangam just not man keren ya ke mga syukuran klem de trikam haladi. Amen. Amen. Nga itu tangi gini nga pinsi ko tanan na pinyos ngaw. Nga tiya la karar biji min mi. Layo tiya. Tenangangam ju come off yung mobile phone.
Dan before ni nga kanar berjimin me, tau before nu day men besan jong ke balang ni chelong. But kepaan jong kata yang udah ru betray ba syakri BLEI, ubang syakri lagi senam ki bala slam. Bagan itu ipi jayu kata kemet. Phone wang inga pastong in wan shaw ifi nga ong BLEI. Wang kakun jong ka yok soy. La klumar lot ke snong barok away. Sngaw bahasi wan kenang. Lada pisngaw rongin wan shaw, ong nai wan shaw. Ngalek kumbaburam lok nga ong ilok tengah nganet, yung nai kelip hin salek. Ya kan mau sai kata. Nga ong ap ngan sawan sa Jepang tengah ong ilok tengah tongin ya duai kendian. Dengan duai san minit. Dengan hiar ngalet marway. Nang apa ya kata jaka. Ngam jula ban haga ta ski dang arsngi nga dang siyo e ga jingshai. Ba pleng yangi u BLEI u ai ga hok jong. Pleng nda habo BLEI pet changa pet yanga pet ga hok ko nga yo no Jesus Christ. Daga jingay. Amen. Ong la daga long kumta mentakisngi tengan da pentrikam. Nangalet ngapoy haga ta jaka nga no mitu ipiang no hang ni shlongi. Nanga hiar naga kali bro argot ber chikpa bro shikon kiwan ki ong inga pastor pilawan ngong hoy long shooting ngong BLEI yang ngaru ka klem buram so ka kren dagi kitin sneo sudah wan so kon ong inga na dien pastor mat kayo ukso chutki ngadakan mausa nga kita kipon ngam tiboy tau shoot ki ngaru malas dan tiang na mga perkataw shoot ki bukun jam ran ayure mo ngam tip yu tau shoot ki ngong way tau shoot ki yu ta mo nga kaliw pa ngong shoot ki yu ta mo naman dang yayad wang em hi tu baki bam ki brio po dukan ngong way ta mo wang ubakum jardak chebi ngong pi mo pi keren kelumar ngong suki yuta anak yo markawan ke treasure khamse barang ni selong te nangarung tang ayo isbon ge duai ki banget sedang ki bangala ai bible study tang men show ye chong le dam ko sing le duai la shibi duna ka por tengah ngadang siyo e gene bang ka hok jo BLEI ga dan hanga ngapen jai no ya barang ngong tai shong no shong nai duai fi shong shong ngin sia duai ngong to ye ngakli shwa vi sa kum no vi lom no vi le puli vi train vi ti kitar kin i banga ngale jai te bro ge le jai no ti kitar si yang japat ki bat ita kenteng i no po perda kilong kemena ta ge bat ki le patrong no to ki le patrong ki ong ulawan nama bangalawan manga ngas ngo kumu kunja ayu re ayu bat ngani tu pi ki ong wan no ngong em tengah syong shua. Hadirin katakan ni minit nga ukpa wang inga na magidegi balak syakri bayu BLEI. O inga ngini let na apostol ngong piru nailet nga marway. O pindit marway ngong papalat na itu kibriun ting siya jaro ong kinuan na jenis kamera syong kai. Ngong namar nga kuangan rong marway dia. Tuang pelat temlong te pin pelat telakut. Ngong te pelat kaya lah pelat ni pet ke. Tu pelat, dah pelat ke klem le. Tengah let, utau way balalau tu memang san oh nyelai ben ngong piru nice bangan sakot di fidian ngan naik marway. Nganga kwa bangan praktis. Ia kata ke hok jong BLEI. Amen. Ngarung ta ke dan ke ben, kumne dan ke ben, syong tu, marsen syong manga ke syri. Kepadang samla. Ngong ika waju syri ngam tu. Ngakran isur berat ba ngong ngadale om ni ngong pimio ngakup ya ga hok jong BLEI ne ngong ngakup ya ga hok jong BLEI ne ngong kasri bang pa mo bi shri kene ga hok jong BLEI pule to ngong hikal ngong wajule kum to pipim dai kum to ngong uji suya balo ga ding fna wan man ai kini ka hok hanga baru un ai firu
Fitim ne ndang keren ya kata hok ke jong BLEI. Tang hap pedang lai minit la dang ngambek la. Kayam. Banda kayam ngas ngau tho bo BLEI kuta ngau ika. Pis ngau tho. Ba mentag sngi pinyo ini ka hok jong BLEI ka ong hoai. Ong penbot iki jing duai jonga. Ka penbot. Ong. Ngapa penbot iki jing duai ngau pediang ni ka hok jong BLEI. Ka pediang. But ndakala dep nga ong ika pilas ngau tho mentang ong vito yang ka ong hoai. Nga kham ko mek niat nga ong tiêu sai nga. Maka dan stop gas 2 jan. Ngong tiêu sai nga. Ka ong syadut ni song ong syarah sasau. Ngam jadi sisam to mga ola ka ong. Ngapay ka tibriw si siya na em. Taka siya nang takaladep ka ay siya nga. Ka ong fin baham. Ngong nai ay tang biskit ro taga ay. Di kita siya si kamraki upback ban niya patrong. Ban niya tumog. Ndala dep. Nga khot iki ngong alino. Nakiwan kilap ngala di siya. Kataga di gamit ka bang kementam hagajing em junga. Hagajing eday bat kaniga hok jong BLEI. Ngami nang tanga perkat sa bros tayo yun. I'll try a BLEI junga. Pleng ka day siya bagi ksuot kim tiang yangi. Kitiang yaga hok jong BLEI. Hallelujah. De vijay men tawalay raya identity jong fi. Ang lang amen. Uli raya identity jong ibalang jong firo. Maksudnya mendalang nevasi balang jong fi. Ang lang amen. Kabau setan usip tiang tam gede yagi brio gi betip yagi nega mystery jong ke HIMA jong BLEI. But kawai nega mystery, BLEI ngong mystery, BLEI ke Bible ngong mystery. Nama kalong mystery wat yagi brio ke baba segala toro. Dwai menagi skibo sa parang ke HIMA jong BLEI ke nega baya bami di ndrei ke bening kong tam gede ke ho. Hallelujah. Nado matagi skin dapi mi nang ne da penti kenaba ha. Kuma pi pongkot da penti kenaba. Man lagi ski ngadai ban yai berkenega hok jong BLEI. Ngano mi kendo ke ko bangan syaram. Hallelujah. Ngana duai rungan kopi nega hok jong BLEI. Nama la dengan duai dengan nega hok jong BLEI. Ke jing duai jong akan kiu show BLEI. Ong sisi amen. If you don't bring a problem ru kan mau what like you hok jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Kabaningkong ong wap sepol ke HIMA BLEI gede ke hok jong BLEI bat ke baar. Wang ke jingsuk. Dan kita translate itu, hagi translation kita bon. Kita dan kita ang peace, dan kita ang reconciliation. But blessing alaman mix lang iki bro artli. Bahapo ke HIMA ke jong BLEI ke debenan ke jingsuk, ke debenan ke jingsuk. Nabi syakri u BLEI, hapo apat pi adat pi syurut tengan itu ipi kita kamdegi HIMA BLEI. Ang sisi amen. Ngasih sengol ngo ikibriu bisyakri BLEI bagi dang sengol tenat ban penuan ra ikijing idai ikijing syurut banang ikren iki pimpat sengol to pila rong jigi mau BLEI ngakwa ba pinte ba pa HIMA BLEI dan ke jingsuk jong BLEI. Hallelujah. Hallelujah. Nadu mentag ski ka to ke depression jong pi barakat ai kan hablo. Ang lang amen. Pikin mau me kishiti shiki Filipino nang besau nak dekat besan. Kebenriu uang umno, uang wat kuslai ke Andre ke brother ke jing duai ke jing ai ngo vin pentip ke jing pan jong pi show BLEI. Ti ke jing sok ke jong BLEI ke palat ye ke jing champang. Kan ri jai ye ke jing mut jong pi bat ye ke donut jong pi. How Christ Jesus. Hallelujah. Fitu BLEI ke briu ki yo depression ngakran pi ke bedana ye. Fitu BLEI ke pi do tia do dem kawan ga anxiety. Fita balai ki brio ki dana breng ke jing pang menta hado bakala palat kini ke jing bat ki brio ki society la dero ngadang le ya kini si tan jantia bat marsen po yang tagi tho yang ba we brio dang sudah pasi hadin tangkat to de ski so we do pasi bat dan ki brio ki badan ki tendency ban perkhat baik tangi kita ke pediap la de ke dau ke debo setan u ya le palat ke jing mo perkhat balai namar ki brio kim dan jingsok ngada halai gini kerana pi baro ke bawah nang ni menang ski pada pi bedana yang
Lada pikwa bandrong Sige himau BLEI Da pikwa bantip Dana yu himau BLEI Kadan ke treasure Kadan ke jingen show Ke spa ke bakraw Kepaningkong ke nega hok Ke nega identity yangi Bangila ban enjoy Kita ke jingen show Hallelujah Fitip ke jingsuk Ke nega spa Ke bakraw yangi Haga nega pertai Ong lang amen Fidan jingsuk ngani tuivi mdan setan ke belaman job ivi. Fidan ke jingsuk kedai ke wayne ki weapons ki ba klantam ya ke jingsuk ke BLEI. Lafi kelumar kelim ke jingmut je berkata nggak tahu setan ulah syat lupa. Onglang amen. Dan kibri ba berngam du mok adu balapalan haladia pada kadu jok sudah. Ngapi mau amen. Ngakwa dong if baro ibe syong ni man ski ai ba jing sok jong BLEI ha pila wan jing himau BLEI na pila rung pa hima ke jong BLEI ngakwa man ski ba pintip ba pi day ban tiang ke jing sok ke jong BLEI de jing ai oh ngakwa ke ta man ski walay basic ni ke jing sok haga education ke ba pidan walay basic ni ke jing sok haga spa ke ba pidan walay basic ya ke jing sok haga achievement jong pi ke ba pila ban yo ngakwa haga ke por ba pin pensyong nong rem ke jing em jong pi haga jing sok ke ba pi yo na ke hima ke jong BLEI no Jesus grace hallelujah Ubriu badan jingsuk unia ban yesuk. Ong lang amen. Lada fi bet ega jing kerja mut pidei pimpadana ke hima ke jong BLEI. Ong lang amen. Wadi kedau kti way namar pimdei show kumta ngidei ki badana ke standard jong ke hima ke jong BLEI. Ong say amen. Wat bu not yano wat pendramen yano namar BLEI ngidana ke hima jong ke jingsuk. Hallelujah. Kamdan kami ngang ni mga nong ya hikai Bible study di benai banya banginum ya kedau keti tang makajing ya kedau salai keti sau ketiro kadau kade bapim sngot ho kadana yu apa himau BLEI lada pila rung apa hima jong BLEI pide pintip bangi day bandan ke jingsuk ke yeng jong piningkong kade melong ke beneng ong say amen Kayeng jong pi wat ju sha maka aka ke mana bar kan rung yeng jong pi ong lang amen manu bakwa man yo ke jingkat jingkia wajuan ra ya ke mana yo maulong apa ke yeng jong pi kabamat wat wan ra ya ke jebok jeban na bar bakan wan rung yeng jong pi kat balahi na ya tu kana yeki bom day namar ki wan ra ya ke jing bom suk hallelujah dan kibri ki bandawan na inay ki wan ra lot iki pero hagi kon bagi kon ki lom ki dustbin gitu bagi suang mem ne abi tap lot ki jabo ke jaban bar khait banang ta da fi otong ini duai fini duai ki bila bread ki jabo ki jaban ki kon ki kti ngakwa na do mata ki skikin mau ide ki brio jong ki jingsok hallelujah angin mi nang ide ki brio ki badan ni kapo ke hima ke jong BLEI ki ba yusuk amen ong jam amen dan kada kwa agani ke jat mengan penifi sakawe ke bakat do namar ngam dan porban grand slam ke ketian ke jong BLEI ke ke bang kwa ngan ong ifi ke ke por wang ke himau BLEI kam de ke be ba mi di ndre ke hok ke jingsuk bat ke jingkemen how men sim bokoi oh ngakwa ege ne men ke jat men hallelujah fidang yo skawi ba iban ni dang syukran managani ke sunday ke beladap hallelujah kumno ba ila hikai ngi hang ne baga jing kmen ke jing yoro yo try kapen jat gi bor jing dom hallelujah ngakwa agani ke jat met ba pide pindan ke jing kmen ke jong men sim ko tengini ong lang amen ngam kwa ba bin chule kmen jubor tan ba ong amen ni kata ken mau tengini ong lang ke jing kmen how men sim ko Mendek itu kau berbisuk kemen berhikai fi nang ni nejrong berbin syat. Mengayu idan kijing seng berhikai syat. Tapi syat. Tapi bisu syat baik kum tu. Klem dan kijing kemen kejong mensim berkoi bin syat ya ke. Kau sak nang tak ada pindah ada pilat hai. Allah ngamen. Ngam tu bikong Davidon emang ni. Iyo jing pen selek menang ni ke Tuesday.
Yo jing pensle ka berdekat ke jing pensle sisa but ifon yang adin ars ngi ong hadin lai ngi dengan no ni oi ngam pastor ngam khlemlet treisho ngam la ya masudan be haga anointing yo namanga ngaladan experience ini ngam wat nom tiang BLEI udan bat pi hallelujah pi don ke jing pensle yo ngan le kumno pastor ngatang si duai ka wan si wan ngong le na kumne nai di si te yo menta Singin yung lang amen. Ang jam amen. David di siya David knock bet bro siya yung. Ang lang amen. Kabang akwa man nagisngi bang anong ifi ka jingkeman how man siya makoy kaday kumta. Ay man siya jong BLEI uniyarang niga jakaban. Haba wano man siya makoy jong BLEI kadon siya ka jingpen sila. Hang tafin yung iga naga jingkeman. Hallelujah. Wala na pimdon ay sure ka yung jong pin rebidan ka jingkeman. Ang sisiyan amen. Wala ka jingim jopi saudong ka idon do jingkerman. Henry pidang don jingkerman namar balay. Ka jingkerman pikram pen syong nong rim hey. Henry how men simo ko. Tungin yung ang lang amen. Ang sisiyan amen. Fitip na ka jing siya ngiti gibriw belong bless palat. Bau BLEI usya ingi bangin rung apa ka HIMA jo BLEI. Ang ngiti gibriw belong bless siya. Lada pisngot ho igani ngiti gibriw belong kerku. Hallelujah. Hallelujah. Ujung apa dok? Ujung apa biet? Ujung apa nanong kendong? Nama BLEI ngakwangan itu fila da fila rung si HIMA ka jong BLEI. Kin mau ngide ki khon jong ka HIMA. Ngidon ne ka hok ka jong BLEI, ngidon ne ka jingsuk ka jong BLEI. Ban ngidon ne ka jingkeman jong men sima god. Hallelujah. Hallelujah. Ngakwa ba gibriw ginyo vi kemen wat haba pim dan jing ta iya. Ang lang amen. Ngay idan gibriw gibadan ke jing kemen ang gado. Habang gado amday gini gado. Gado masih si kilo iya. Ang lang amen. Dan gibriw gibadan jing kemen ibarit ba. Iban na dan pisabi de ito iki bagi de ikemen bada bakim dan gamot kidaran na do ka sni do ro. Ngakwa nga nang ifi ni gapol ka jing kemen how men si makoy kam syong nga kita gi. Nado man tayo sking akwa bapin syakri yu BLEI bapidarung shisha siya HIMA ka jong BLEI. Hallelujah. Pin na snotho igani. Pin sa snotho iya kata ka jing syakri BLEI ka bashisha. Ba usatan un klumare fi bapi kemen ha bapim dani ay. Kada shisha ka mysteries yo satan. Hallelujah. Hallelujah. Ngakwa na do man tayo sking tungin nang man kemen. Ngakwa ka nang ifi shikintin shuay ka mangan penkot na ni ka jingkran. Fitim na ngidon kami gani, ngidon kami ka hok jong BLEI, ngidon kami ka jingsuk ka jong BLEI, ngidon kami ka jingkeman na mensimu koy. So puli ito ka lanang ka bakat sao, ka bakat pra ka ong kumno. Namar uta ubashakri yo BLEI, hakini ki ulong ubashyams ngo baha ho BLEI, bar ubashyams ngo baha kamar gibriyo. Ubapriang ngo baha hagibriyo ro. Kata ka ong ka Bible. Nafi syakri hagini ka lightly. Haga hok, haga jingsuk, bar haga jingkeman jong mensimu koy. Tungin yung ang lang amen. Ngam kwa man tayo sige mga ni kaifi. Wanang ni finio jingsuk finio jingkeman kataro ka badang long ka basyupen bed fi. Ang lang amen. Hendray la da fi wan hang ni ri jing seng, but pi mat si shay ka jingkeman ka jong mensimu koy, but pi drung si shay ka HIMA ka jong BLEI, but pi don si shay ka hok ka jong BLEI, katata ka day ka bakraw si shay. Hallelujah. Hallelujah. Ngakwa nga nong fi pin kya man taga janme. Fin light na katuga anxiety katuga jingbam yo tiya barakat kan light lot bara. Ong amen. Ong amen. Ngakwa nga nong fi gani way. Fi day si siya gibriw gibala kerku. Bau BLEI upenrung fi siya HIMA ka jong BLEI. Naman ngidon ni kata. Amen. Ngan ong kumni. Haga jing siya ngiladay ban kamle tof. Nefi mo amen ni kata. Ngiladay bagin da ya surok ngiladay ban company ya kata ka jing dan jangi. Amen. Wala ya ba fi mi na gayeng gabam bamdan fi pen ya kata siya surok na lem ta. Ya ba fi pen ki bor jing dom ba fi day ki brio jong ka HIMA. But nda ba fi ya ga ni jingem ngakwa ba fin skill to ba fi don ga ba crow. Mundur te ngihang ni nginum yo depression. Taray kata kamday ka ba kraw yu fi? Amen.
try kita kamde ke command ni pi pi wan jing sang ni but pi skill tu ikan ni ke jing shisha blank try ngam yang sudah ke hok la jong ngap dia ke hok jong play ke jing ai blank try ngada ke jing sok ke jong play but nadu man ke sngi ngam wat jing sok na ke kiat na ke na ke pisah na ke tingka ngan wat jing sok bet na ngada na po ke hima ke jong play ngada ke jing sok hallelujah hallelujah but kat do ngidon ya ke jing kemen how men sim koi amen tanga kwa mna ke janmet ngin ya lek lang ngin ai ngo yu blei ngin ya duai bala da don peng jong fiang ni pim dan jingkemen ngakwa pin pediang yo men sim koi tungin ya ong lang amen kanangot fi kwa ban yo mat ya ke jing trei ke jong men sim jong blei ha ke yeng ke sem ke jong fi hallelujah hallelujah fi kwa ne man yo iba ke yeng jong fi kan na po ke jing trei ke jong ke hima ke jong ngakwa na do man ta ke skin da fi duai na fi mi nang ni kran hang ni ru kran a yeng ru ruai ke ni mani u try hallelujah pen melian ni la di ba pin perkhat ba fi dana po ke hima jong blei kam tam la da fi lek keleng ban shakri yo blei wat nom klet ban ra ye ke hima ke jong blei